mbega inkuru ibabaje, mbega inkuru iteye agahinda, mbega inkuru ibabaje mana y'isi n'ijuru we, mbega inkuru ibabaje, mbega inkuru ibabaje mana y'isi n'ijuru. Umugabo yishe umugore wiwe amuciye umutwe, amutema umusubagege n'ibindi byose bigize ibice by'umubiri we abijugunya muri tuwarete. Mbega inkuru ibabaje, mbega inkuru iteye agahinda. Uyu mugabo yari afatanyije n'umwana wiwe babyaranye n'uno mugore, birangira bishe nyina bamwica urupfu rubi cyane. Mbega inkuru ibabaje, mbega inkuru y'agahinda, mbega umugore yapfuye urupfu rubi mana y'isi n'ijuru we. Ibi byabereye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rukomo, niho aya mahano yakorewe. Gusa ngo uyu mugabo yari umwarimu mu rwunge rw'amashuri yisumbuye, ndavuga za kaminuza. Nibwo kwica rero umugore wiwe amwica urupfu rubi cyane mana y'isi n'ijuru, mana y'isi n'ijuru. Mbega umugore wapfuye urupfu rubi we, mbega umugore bishe urupfu rubi we, bamukase umutwe, amaguru, intoki, nyine ibice byose bigize umubiri we babijugunya muri tuwareti. Gusa abaturage bagize ubwoba, abaturage baravuga ngo igisazi nk'iki ngiki kiba cyishe umugabo nka gutya, igisazi nk'iki ngiki kiba cyafashe umugore wiwe kikamwica gutya, nacyo gikwiye kwita gipfa cyangwa mana urupfu. Ye baba we, twabirebye nk'abanyamakuru, mana y'isi n'ijuru we, mana y'isi n'ijuru, twabirebye nk'abanyamakuru, amarira arashoka tubura uburyo ki tubigenza. Ye baba we, twabirebye tubona urupfu n'umugore. Uyu mugabo we yamwishe afatanyije n'umwana we, tubona n'ibintu mana y'isi, n'ibintu nongeye kubona bwa kabiri, kubera ko hari n'ikindi gihe nigize kubona impanuka yahitanye nanone umugore. Ndi kujya mu karere ka Bugesera, aho nari ngiye mu murenge wa Mbyo gufata amakuru, nkahita nkubitana n'impanuka mbi cyane yahise ipfiramo umuntu neza hano ku kiraro cya Nyabarongo umanuka Gahanga. Niho nongeye kubona urupfu nk'uru nguru kabisa, kubera ko nanone hari n'abanyamakuru nagiye kubona mbona baturutse hariya, ngiye kamera nyine nayijimije, mbona baje birukanka bashaka gukamera umurambo, bashaka gukamera uburyo ki yapfuyemo, babaza ibintu bitajyanye. Yeba harimo nk'ibinyamakuru bitangaje cyangwa harimo nk'ibinyamakuru bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndavuga se nk'abano banyamakuru baje gushinyagurira umurambo koko, ngabibaze kubaza umuturage ngo uyu muntu yapfuye ate, ngo byagenze gute kugira ngo apfe, umutunze kamera. Bari kukubwira uburyo ki yapfuye, bari kukubwira uburyo ki byagenze, ariko urashaka andi makuru y'iki? Gusa ubuyobozi bwa polisi butuye Nyagatare umurenge wa Rukomo bwavuze yuko uyu mugabo yagerageje kwirukanka gusa bakamuhagarika. Bivuze ngo uyu mwana wiwe nawe yatawe muri yombi. Abaturage bavuze yuko n'ubundi iyi miryango yari isanzwe ibanyeho neza, gusa nabo batunguwe no kubona bishe uyu mubyeyi bakamwica urupfu rubi nk'uru nguru. Ariko ngo mu masaha akira saa moya za nimugoroba bagiye kumva bumva barimo baratongana bashwana. Gusa ngo uyu mwarimu n'umwana we ngo bari banyweye akabyeri basa nk'aho basinze. Bisobanuye ko rero ngo mu masaha akira nanone saa yine bongera kumva umuntu avugije induru. Gusa ntibabyitaho, baravuga ati ni kwa kundi babishimye baserebeye koko, bari basanzwe baserebura twa anniversaire bakishima. Gusa batunguwe no kubona mu gitondo uyu mugore bamwishe kabisa. Ngayo nguko rero ibi biteye ubwoba, birababaje. Gusa Mutabaruka yigize kuvuga yuko n'ubundi abagabo nk'abangaba bishe abantu nk'abangaba nabo bagakwiye kwita baraswa cyangwa nabo bakicwa, kubera ko urupfu nk'uru nguru, kwica umuntu wabiteguye cyangwa wabigambiriye, buriya biteye ubwoba kandi biteye n'agahinda. Koko uyu ntago aba ari umuntu, koko aba yarabaye inyamaswa. Buri umuntu ubasha kwica umuntu yumva ngo buriya ngo aba ari inyamaswa. Birakomeye cyane rero. Ubwo reka amakuru yacu tuyakure hano mu karere mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rukomo, tuyerekeze mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi. Naho habereye ibiteye ubwoba. Umwana w'imyaka 17 nawe ngo yanyweye imiti yica udusimba, nawe ahita yitaba Imana. Asikiwe.
umwana w'imyaka ngo nawe 17 ngo yanyweye ngo imiti ngo ya Simakombe ngo ahita apfa. Ngaho munyumvire ahantu abantu baburiye ubwenge. Ubusungu we yagiye kunywa imiti ya Simakombe ahita apfa kubera byagenze bite? Ngaho nyumvira. Eka ngayo nguko rero goye cyane ikiganiro paka kirangiye. Musanze mu murenge wa Kinigi abaturage batonguwe n'umusore w'imyaka 17 wanyoye imiti yica udukoko ageze kwa muganga ahita apfa, yapfiriye kwa muganga. Gusa abaturage babwiye Kidasamura TV Rwanda ko bavuga ko uyu musore apfuye akurikiye se amubyara, nawe ibivugwa ko yiyahuye mu mezi 5 ashize. Ngaho nyumvira. Abaturage niko batubwiye ngo ubwo uyu mwana yiyahuye haciyeho amezi 5 na se yiyahuye. Dagaswira. Ini ncamake y'amakuru rero, reka turambure amakuru mu buryo burambuye. Kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo turambure ano makuru akugeraho 5 kwa 5. Iyo ari ncamake y'amakuru, ubwo ngiye kukugezaho ano makuru. Nitwa Kidasamura, urwego rogoto bakora rugakomoma. Gusa amakuru yacu turayahera aho bibabaje mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rukomo. Abaturage batunguwe no kubona umwarimu wigishaga mu rwunge rw'amashuri yisumbuye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rukomo yishe umugore we amutemaguye mu bice bigize umubiri wiwe, ahita abita muri tuwareti afatanyije n'umwana we. Ubuyobozi bwabwiye Kidasamura TV Rwanda ko uyu mugabo yagerageje kwirukanka, gusa bakaba bamuhagaritse. Bamuhagaritse ubwo yaragerageje gucika. Gusa uyu mwana we yashyikirijwe ubugenzacyaha RIB, ubu ngubu ari mu maboko ataraye. Abaturage bavuze ko izi ngo zari zisanzwe zibanyeho neza, gusa nabo batunguwe no kusanga bicanye ngo ibice bimwe babijugunye mu matuwarete. Ubwo reka rero amakuru yacu zite tuyerekeza mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi. Abaturage batunguwe no gusanga umusore w'imyaka 17 yanyoye imiti yica udukoko nka Simakombe. Uyu mwana rero bamugejeje kwa muganga ahita yitaba Imana. Abaturage babwiye Kidasamura TV Rwanda ko bavuze ko uyu musore apfuye akurikiye se umaze ibyumweru 5 nawe apfuye yiyahuye nawe akoresheje ino miti yica udukoko. Ngayo nguko rero ibyo nibyo byarimo bivurwa mu turere tubiri tugize igihugu cy'u Rwanda. Musanze mu murenge wa Kinigi murumva ko habereye ibiteye ubwoba, umwana yiyahuye. Nyagatare mu murenge wa Rukomo naho habereye ibiteye ubwoba, umugabo yishe umugore wiwe afatanyije na se. Murumva ko bibabaje kandi biteye n'agahinda. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibamera umugisha, ubuzima buzira umuze. Kidasamura n'ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Imana ibandindire, ibamere kurama, guhirwa, ndetse bamere byiza. Weekend izabaryohere, Imana ibaho ubuzima, amafaranga n'ibindi bitandukanye. Murakoze cyane, Imana ibandindire aho mujya aho muva mukagira, cyane cyane wakoze subscribe, uruwa gaciro. Ibyo tugezeho ni tubikesha